majka moja gospa, majka moja ti. Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi. Zdravo kraljice mira, zdravo majko ljubavi. Zdravo, zdravo, zdravo Marijo. Zdravo, zdravo, zdravo Marijo. Sad ćemo moliti slavna otajstva Gospine Krunice. U prvom slavnom otajstvu zasvjećujemo kako je Gospodin naš Isus Krist nakon 3 dana slavno uskrsnuo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdani daj nam danas